twitwa Today 250. Iyi nkuru reka nkubwira ngo burya koko uko umuntu asa ntacyo bipfana nuko atekereza. Uko umuntu asa ntacyo bipfana nuko atekereza. Ayo mashusho uri kubona, ayo mafoto uri kubona y'abo bakobwa beza bafite ikimero, basa neza, b'abasirimu, bambara neza, batambuka mu muhanda. Abasore benshi mu mihanda ya Kigali mugasigaramo murebaguzwa. Aba bakobwa muri kubona kuri aya mafoto ntabwo watinya kubashyira muri kategori yindi ya mbere mu bakobwa b'abasirimu. Ngira ngo muri kuyabona amafoto neza cyane, hiyongereyeho n'umusore umwe muri kubona aho ngaho nawe muri ayo mafoto. Ni abantu 7 bose hamwe. Aba ngaba ni itsinda rikora imibonano mpuzabitsina mu kagurupe, bayikora bari kumwe bose mu kagurupe. Hanyuma amashusho yabo baba bari no kwifata amashusho bakayasangiza, bakayakwirakwiza ngo bakayoherereza abantu, abagore n'abagabo, kugira ngo babahe amafaranga. Ahangaha ni naho havuyemo umwe muri aba ngaba ari we ngo Emeline, wagaragaye mu minsi ishize arimo kwirongoza icupa rya Heineken. Aka kanya ubu nkubwira iyi nkuru, aba bose barafunzwe, bari mu maboko ya RIB, bamaze gutabwa muri yombi. Video mwarazibonye mu minsi ishize, mu minsi mike yitambutse, mwabivuzeho byinshi bitandukanye. Buri wese afite uko abitekereza, buri wese afite uko yabibonye. Ariko ubu tuvugana, iri tsinda ry'abo bakobwa n'uwo musore umwe bari mu maboko ya RIB, ndetse ibyaha biri kugenda byiyongera. Mu minsi mikeya turatangira gukurikirana urubanza rwabo mu rukiko. Reka twigire ku nkuru ukuntu imeze. Mu mpera z'icyumweru gishize hari amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino y'umukobwa. Nako ntabwo yari umwe, bari abakobwa benshi bari ahantu mu cyumba, bose bambaye ubusa, bari kwikora ibintu bitandukanye. Umwe muri bo witwa Emeline Kwizera, cyangwa abenshi bamumenye nk'umukobwa w'ishanga, yamenyekanye cyane ubwo The Ben yafotorwaga ari kumukurura ishanga i Musanze, murabyibuka cyane. Aya mashusho rero yaje kugaragara, uyu mukobwa Emeline we mu bitandukanye bose bakoraga byaje kurangira we arimo kwirongoza icupa rya Heineken. Hari abantu benshi bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino no ku masitati y'abantu bapostinga amacupa ya Heineken. Bamwe babimenye nyuma, ariko inkuru ntabwo ari nshya mu matwi yanyu. Kuri uyu wa mbere rero, ku itariki ya 20 Mutarama 2025, nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu 7 barimo Kwizera Emeline aka Ishanga n'umusore umwe witwa Patrick. Batawe muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Bitsiyeri yagize ati, nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragaye mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibiterasoni mu ruhame. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bose bahuriye mu itsinda bise Rich Gang, ari naryo bifashisha mu gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni. Abangaba bafashwe, amazina yabo akaba ari Ishimwe Patrick,
niwe uwo muhungu muri kubona mu mafoto. Dushimwe Patrick, Uwineza Nelisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Sariha, Uwase Belize, Shakira Uwase Rucyahana na Banza Julien. Bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28 nk'uko Ribu ibitangaza. Ariko nubwo aba bafashwe ari 9, 7 muri bo nibo bakurikiranywe bafunze, ari bo muri kubona aho ngaho muri ayo mafoto. 7 bo tayari barafunze, barimo Ribu irabafite. Hanyuma abandi 2 bo basigaye bakurikiranywe bari hanze, bakurikiranywe badafunze. Mu yandi magambo, aba bafungiye kuri sitasiyo za Ribu zitandukanye, harimo iya Kicukiro, iya Gikondo, iya Remera, Kacyiru na Kimironko. Ni mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha, ubundi batangire baburane, bajyanwe mu rukiko nk'uko bigenda. Aba bakobwa n'abasore bifataga amashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga. Nibo ubwabo bayifatiraga aya mashusho. Munyumvira ahantu isi igeze, natangiye mbabwira nti burya uko umuntu asa ntacyo bipfana n'uko atekereza. Nimba abakobwa beza nk'aba ngaba Mosherami twabonaga tugatinye, twabonaga tukubaha, aribo batinyuka bagakora uburofa nk'ubu ngubu, ntabwo byoroshye. Dukomeze. Nyuma y'uko aba 7 bamaze gufatwa rero bagafungwa, barapimwe. Urabizi ko ni imwe muri gahunda rwose dusigaye tubona ikurikizwa cyane, aho abajene bafatiwe mu bikorwa runaka bahita banapimwa ikijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Niko byagenze no kuri aba ngaba nabo. Aba bapimwe ibiyobyabwenge, hanyuma basanga banywa cyangwa basanzwe bakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Basanze ruri mu mubiri yabo ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 kugeza kuri 20. Drip ivuga ko urubyiruko rukwiye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha. Dr. Murangira Bitieri mu magambo ye yongeye agira ati, muri iyi minsi hari abantu biharaje gushinga imbuga za WhatsApp ugasanga bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Drip irabasaba kubihagarika kuko itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame. Itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame. Mw'abantu mwe, ni mu ruhame. Njya nkunda kuvuga ko izi mbuga nkoranyambaga ari ku muhanda. Ku muhanda ni mu ruhame. Ubwo rero abazikoresha n'abazizaho mujye mumenya ko muba muri gukinira ku ruhame. Hari andi magroupe nayo ya WhatsApp yagiye atungwa agatoki n'ikinyamakuru Igihe, kivuga ko gifite amakuru y'uko hari andi matsinda ya WhatsApp akorerwamo ibintu bijyanye n'urukozasoni nk'uko ahangaha byari bimeze muri iyi Rich Gang y'aba ngaba bamaze gutabwa muri yombi. Aya magroupe yatunzwe agatoki na igihe.com na yitwa Kigali VP Hooks Ups. Hari VIP Online Sex, hari House Party Show ngo aho bibera 24 hours, Groupe Sugar Mami z'aba VIP Online Chat Rwanda, Black Market Group,
Honestly VIP online sex chat n'andi magurupe menshi. Ubwo ababa muri ayo magurupe namwe nimutisubiraho mu minsi iri imbere mushobora kuzaba muri kubazwa 4 na 5 ku mikorere y'ayo magurupe yanyu murimo. RIB yakomeje isobanura ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari abantu bagize ubucuruzi ibijyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Murangira Bitseri kuri iki akaba yagize ati ibi bintu bikwiriye gucika kuko ntawe uzongera kwitwaza ngo amafoto ye yagiye hanze kuko harimo ubufatanyacyaha. Uru rwego rukomeza rusobanura kandi ko hari abandi basigaye barahindutse abashyushya rugamba mu gusakaza ibibi byagaragaye ku bandi. Abo ngo usanga babwira abantu ngo niba ushaka agafoto cyangwa video ya kanaka y'ubwambure nyandikira muri DM, ndetse ngo hari n'abatanga nimero za telefone. RIB ikaba ivuga ko ibi byose bifatwa nko kugambirira gukora icyaha kandi birahanirwa. Nyabuneka izi mbuga nkoranyambaga ntabwo zibereyeho kuza kugaragaza ubwo busa bwanyu, ntabwo zibereyeho kuza kwerekana ko mufite ibitsina biteye gutya na kuriya. Ibyo ni ibibareba, mujye mubyimenyera. Nyabuneka mujye mubyimenyera. Izi mbuga nkoranyambaga bamwe tuzikoresha twishakira umugati ariko mu buryo bwiza, abandi mukaza mushaka kuzangiza muzisiga isura itari nziza. Ntabwo ari byo. Ngayo nguko turakomeza tubakurikiranire hafi iby'amakuru yitabwa muri yombi rya Emeline na bagenzi be 7 bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha ibiyobyabwenge. Ngayo nguko, stay tuned. Nimba ari ubwa mbere dukurikiye kanda subscribe aho hasi, ubundi amakuru yose azajya ahita kugeraho 5 kuri 5.